munsem de ya na dos bebre na wotumi say etwagu saa na wotumi say de besom na nso so no atoro bia na etumi yi ba akopoten na afa etumi acheche munsem na etumi abiebi ho sena be a won so wote fie no wadwe mu anya on nkrensen na mo betumi anya ne people ne ti ene ne nan ba bia be fa bia no wotumi on say subject we na say we ye kan won sem amatumi hu ba biara efa enti na no yegina na che say asem ba kwa wotumi say etwagu na asem pa wotumi say emudi mutintiman a amafo kan won sem bebre wotumi say say ye kan say ye ka sene etumi ko ya ko akiri pa etumi amafo tumi edi hu nkomo a wotumi say amafo bi kra entumi nya emunti ase bebre enti ne ho anoma ne yegina asa ne ba ye betumi abekire sa ensem no biri ade Franco ku Asante me ne menu aba ma me da ko a ena no ye ba bo enkomo bebre afa let Accra be clean as let Accra work sene ya papa Henry Cote e kan no se enkran de mama na tumi ba bia efepa anamboa oh sa ekoba ne sa na ebeboa e de kire se o mayimu ana setemamufo me kura me gina hanum yi se meka se me pabro kira kwa na se de ho niama esitie ho ye neat ene ade enti na me pese me koye ye nufi honom a na ye sikasem aha se ne be ya me benane kakra na ebetimi akwa anim aha enti se Ghana e bia se sikasem ni nyina yi a eno so ngire se efin no ndokoro ye ne enyare sa enti se wopani e ka se wo hwe ama let Ghana work na aye adwuma de a nke ye ne papa mu a minyi ndi se boni bi wo ho sa na o se obe start ba bia je se Accra na dikan wo se ye kan bia ko America capital what I say and you say Accra de o ye ne den o ko soro be kan form ansa obi fira akonya so be mo den ase Accra ebetumi adwuma na sa vision no hwe ebetumi abo ebetumi abam na ne nyina na ebebe mu anya oba akofo adwuma eye me ne wo mienu a wo hwe me no wo a wo hwe me ene me na afei mpenifo no so de o ma ho de etato a se de obi beka ne eja tuato enti won de won ja ne etua yeto a na che se asipi e de kire se yentimi nka se entimi nya adwuma ebi se ye fie mu kura no ye boye homodin se eho betie enti se yetimi ma ye fie mu tie a denti ene yentimi ma oman na yetimu no anasa abonten so no entimi enye niti ba ne nyina mu no me susu se yako yenhwa ade wo ha se yako ye market ahodo na ye dwesu ahodo no so no wokọ a hu se aya na ye maame no mo tete ticket anasa won ma woton ade odwa no so wo tete ticket first important guy for 12 car your phone aha wo mu nyina atua obohu be na yakwa ko gina gate bi a wota afam pa wuntua akra won ya ba be sisa gate na no ansa watara ko be fufuro na je se wo se wutua na ne tua ni nyina mu no ebi wo hon ma woton ade wie no oprapra sa na oboa no a titiru ani agbobloshi ena kaneshi shishi for no aha so said obi ma na ras no aha ni nyina no wo prapra honum no oboa no a se enka wo se refuse dump for se eyezum lion ana se adwumekuo a ehye wonsa na aban no ma contract se obehwe ama ahunidie na akoso e wo ye market ne oman ni mu ankasa no obeba besesa no etimi gu ho na hepe aye bebre wotwam a wo humi nyina ne eye yade so enti no se ehu behia ese let's keep Ghana clean and I say yamane nya work here say de ye pani na Canada ene na empenifo no won hwe na won supervise one day me de bia masama me kan say wo beka se yenye enso no ansa na ebedimu na finya ye wa ase enti se enkoye so ase hofo na so ne be den ye beka ma empenifo na den ehu enti se let's make Ghana work no dia ene na enwure a ye bo ano e wo ye dwasuo so no e wo se empenifo hwe na wota esesa ne tenten se menye se bia ye pamu ni pekuo bi efi baabi akọ baabi ne nko a ye pamu wo mo ye yi wo mo firi ho no mo kọ baabi fufuro kra no na se yenwura ene ndema ensem fata egugu abonten so sa anase ye gigeto nyina echi ne ensesa dwasuo no so nwura migide se let's Ghana work no entimi working na abem se Orion Cote kan asem yi wo de ose ayo wa start wotumi se oni AMA atimi up Accra Metropolitan Assembly o ma bo ma tese wotumi se o mu dijuma but be on the start here o hwe runabout tete kwashi runabout no say wooden structures BCC ba bia o hwe aje se mmoa o hwe na obroni ba na wa convoy de anim na ye ntu ye ni abra na je se wooden structure na si ya na je se enye fe emfata ye wotumi se eza je se wa se obi na numo tutu bi na je se wotumi se enye fe and was starting on what so bu edan nyina bebre ono ma wotumi se anko yi na se nsi yi no wotumi de nyina ba form
afi wie ni saa no wasan to aso e ba bi te say ohwe graphic road kwan no ho a wotumi say watumi assign demolish structures bi so a no so wotumi say it was related to some wooden structures say wooden structure dey nya dey bi so for permanent and afi so to dey be etumi tete to dey be etumi abasa slums no ade no wotumi say wasan dwiri eno so agupa na concurrently ana say dey was say a wotumi say amanfo wotumi di nkomo a wotumi say ayade a bi ha bi mu ebi so aha adwadefo aha won a di dwuma ho no ne agogrosi because agogrosi dey ayet say market of all nation obia ba obedi dwa obia free ba bia just agogrosi o free akwa ne agogrosi o yan starting free gene for no aba me say enche no so ode omo ebeboaboa no age say ode won ko agene kotoku age say wotumi say gene for no ya ma me omo ton gene no wotumi say omo comply ana because utumi say ye yi omo free on man tik de bia na uti de bisa hunsam sorry kakra de kire se na wonum pani ka Jennifer ni pani no ka se bebia wode wonum ko no emmoa wo emmoa wo kwan bia so but na yeso ye hwe ni se bebia de mo kwayi de o se wo so bebia mo de omo ko no wo se security ye tight hospital nyina be wo ho no enso no se ye hwe a fire service any police ni nyama kitinkitin bi ehihye mu a ebetimi aboa enso no yenim senia won pani no epe no efa but ni nyina mu no me so na madwan ade ba ko ade de ewo mu se wamfa enieden ene ejinayesie papa a wontimi enye de enso no ye hwe ade ba ko ye se odwen papa no adwenbone anase ye hwe negative and positive side no enti bebia ebe ye high no we are hoping say positive side ni ye high dey anka ye ende na ne papa mu a na emo ye hwe ye maame no madwadifo ohun se CMB hono mo an woto won ya menyina bayele ne na bayele wo eden yo kokomma je se owura CMB nko ade a ewurewure mu a na akopie kokomma fo nim na akopie jenefo nim ekwan wo mu kakra de enso no se ye maame no mkodi dwa saa na wato ni ntoso ato ni nya ado ameko bibia nkyene enam bibia woto ni nyina wo CMB hono mu wi a na fe jene no wonu mawurere mu akopio agugrushi jenefu ni mu wo hono na chese sabola ho na omaye na sawa hu obi wo hono mu so a won to boto na won to half bi ko quarter en wo beto enti se ne ye hwade wa ha o bebe ye de wo no mu kono enke ye ne papa mu a enso me no na me hwese enke ye binya ba bia enke beben CMB ho anase ye de mere bi betoto o mo se nema bi no mu nye ne ye a ye mfa mra embrakete bi nto on mo ho a enka no so betimi aboa because ya maame no obi talk akra bi say na make say bottle fan kra no water a enka odi ni dwa nyina awie a eyetia ese wotu ne ne anu ewura ho no ato no de aka ne nyama ho na ye ba no de o ka ne say wo but obi bu ba bi ida say aboa bi na ka o say di kwan wa so what say bebre na mbotumi free other regions etimi ba ebedidwa enti no say ye ma akra working there be me say wo mu se kwan ne wa na so se wo pe komode nkwan de wo se wotumi se ne obetimi adidwa no se ne wo ka no e bia akodi dwa no wo CMB a na wa o lo do ni sa kofi a na one day was pe da foforo jene no beton keto bia hafa no asoso no ato back prego me say na because se ye ka o se Ghana na ngasa na se Africa no si anfa eniedin anya bibia no eniedin ne se obesi ginaye what you say enti no ginaye na omusi no me de ebia ene bi betumi anya fort ene ade o Yesu Kristo krabas yes say kasabam enti no se eba ne sa nya se bia ma mo ye mpe ne se ebeben but se wo hwe ba bia obefiri ne ba bia beko na wo hwe na wo hwe krom ne krom dia ahonidie beba enya say bia say ye pam mo nkwan ne ade o because o hwe agrusia honde abape efin pa wo ho no abape enya so motin efin doso gatas ne mu nyina akora chuki emu kankan wo nyimu just adaje ne kora bi ni ho anti na ye say let akra work na was work because to me say ade a senka empo say ye fino ya bo modin ade apeba bia betumi ama won say mo kora recycle ben o twa grocery ni ba bia recycle center no wona said that nya ba bia mu wasa o twa from ayi ba bia ya recycle yi na obo ni ma ba zo be pie kanishi won ma just o wura ma kwa grocery no I just o to me say recycle center no ena grocery na nka enye ba but o twa fi apo ho a
on my just small entino media say ben say abeboa because ni nyina kan yi hygiene so ba be kan odi die mu nyina Jenny hygiene fra enso tokra dia wona kwa say won pese onan kra what you see enti media mutum say ebo na ebe me say ade ba ko aspark sa ensensam nyina bebre no Jenny fo ne tumi koye ye ma me de otumi say ba ne say yemfa bibia nto kwan na enko yi a omoboa ma ban no ekonomi na ebetimi ahwe ba bi ti say scraps dealers yo ma na konkon ya tese otumi say wo chance increase dem no anya steady ya be bafa o ne atam some of they say that's omon tias mas almost sem na na omusika yesu ya aha say ne o ton say business a business o enso no onim say wo boaboa no sa na say wo de faka wo be say driver ni di gubut wo de gubut so won pese obetua say oye business na ebe me say ye ka so mo free on wantwi kakra bi aba mo ne eye aban ne say na say wo security personnel na kakra bi aba na say wo hwa say na won because we dey say ga ade ebe boy enka ye ne papa mu a but na me di kan ka say sankrofo we no mo nti asemase enso ni nyina mu no say ye pe ne yie ne nko ade kwan bi a ye be fa so ebe ye yie no wo say ye fa so enti no hu be hia say education na wo say koma omomo also mutimi nyo am ho adaje na ave Ghana education no aya na to da bia me hu ni say akọwie ne kura still obi mpese obesoso ewo musa but na say coronavirus vaccine bai ya educating growth atin we na so be sin ne sister ebi moy na wawo mabo Frankie mabo sa eko ujiri sawa mabo yo wawo dia ni na ne papa mu enti me dey say me wo ya prache me wo ya enti se ye ka ne sa dia ye den a wo se nchirechire mu ne ko wontimi fa wo mpe enti besi sa me dem gidi se nchirechire aka o ma chirechire mu a ne enti a o mo pese o mu firi honom enti se enkoye asumdwe kwan so na se o mo nte ase dia ene ne wo sa abambofo ene wo de wo na wotumi se enkrofo a na se won a wo ton ye scrap adwuma no bebre na mpo ye amanfrafo wotumi se ne malifo ene obi beka se yen wo aneti asemase na omo na omo nte asemase ana because me hu se won mududo na so won hyeda nte ye kasa ne titiw ni twi no won hyeda nte na brofo no so hyeda nko sa brofo kra den ko hyeda nko sa nte eno no na me hu ni se eno no na ma omo nte ase ne ye din kaka na akoye se won te kasa na awo kan nte ne se won no hwe na se me mente dia awo kan wo so uguso kan nte ai se wo ha me na wo so wo de na akoma no edi animu enti ano so ka hunti ne a ema ne ban se ne nyeze ebi a ye ti asmase no mo ma ban se saa keke se omo nti asmase saa keke de ba me de me hu ni se ye boa na afi de tumi emma ba bia tia because saa asase a wo se ye be praso because tumi se fi no me sure pass minister be mo de na afi tumi apraso na so ai kama uji di se ye praso wi a obeda o mpan ana se ye de be bibia developmental project. That's what I'm hoping for, and I say we are hoping for. I mean Ghanaians. That's what we are hoping for, because mean J as a term some fun to walk. I brought na bibi koso ho. Me chere dwedi koso ho no ma. One mo so Jennifer emigidi. I say wo tax. And in want me and J assassin if you want some sa na ho sa keke. And na one thing so ni say wo hwe baby assassin da na so what me to on mo na wo ye project bi wo ho no mo say ye duma na say ebefe how da yi ankasa ebefe because the one ankasa for say industrial area enyuma bi so wo ho no mo a enye nne start here especially printing press bi no mo ni ade hihye ho no mo agugu enti no say wo pam wo no na ze wo de ho be ye busy and as a business center bi a ebetima makro no ma fenti me nyi ni se wo je na asase na da ho sa keke project wo ho wo mu nim ni wo be ye wo ho no e bia na wo ho kra dada but nei e na afi mre na so se wo se wo je na dedima o man no so nya ho faso enti na ama na ba ne se nei ni yetu wo okay na untimi se ba se ye pam nkrofo afiri baabi na o makọ baabi a Ghana itaye pa ankanka saban bia baso a empo mo tete kwan ho pedestrian crossing na wana say pavement so tumi say tumi pam nkrofo obe wana ma san aba enti wo hwa aban we or like say bia o de behwe say pam na ya pam nkrofo we no enya de ombesi ya bium na ye daache na say ye ma akra work na tumi abamu ana oh say midi beginning no me kasa no midi kan ka say ye hwe ye dwosu ni nyina so a enwura no ebitimi bope so wo ho no enti ye nkasa let's Ghana work na ye mpamu ebinum say no na afei sola efini bi ndokro yen e wo ye market centers ni bi
sa ena we no akwakoye eni nkwan se omo ka se gidigidi na afi de be wie chire no na konkonkon sa so wahu eni nkwan se etime konkonkon no sa Ghana for so adade pa e betwa mo wo enu de e de kire se kona ye pam wo mo akono enhye da nya abotoyem nemum abane sa eno ma hye da ate ase so wahu mami o mani ate ase what their expectations are no so manya eni so be different but no na kasa yen so yen fa ya no to from Ghana for e kasa ye go so che yen de ye betime di watem ye bo mo ye be bo mu ku mo ye ku mo de so na se kasa ne bi ano ne de se kasa ne ti ne ye bo betime a sheme dem apart from eno no ye social media de ato so wa ba che na meko se o ma je no ma fa nya bibi dia no de e be ha adwen na kasa so de e be kopa na otumi say basa scrap dealers na e be me say security for bi so tumi be PM na ye kan security sem de e be ko PM o adwura e te say adwura won sensem de otumi say eno so ye fa na this week atwagu papa otumi say eno kra de nke betuma rating first okọ Twitter no bia otumi say na mopa ma ngofo ibra kasa won na e be me say science sensem ibaye e wo me say yente say pani bia kan ho asem but the eti wo wiem ni say vice president Baumia abomodin abuniketem akopiem wo no na utumi say ade omo ye like ebetumi de amanfo na say youth na akomatumi abafoma na ebetumi amakoma abafom e de kire say ye pegya yeti a empenifo na ye den ye hwe wonu mu e de kire say attention TV akra ye be kan ye say fi sensem ye kokoko so say ni hye dante panibia enka but manager ese Baumia etu sa na mo no so ne ono nko a one chief imam e de kire say ye nua be ma no so no san so ye muslim enti aso ani papa at least enokra no ebetimi ama ebusua akuma do o ma hwere ensanso mmade enso no ebekekere kakra but enya Baumia nko amatin so say Sami Jemfi ne enkofo bi so security minister Kandapa omo so akwa no ma okay o se me ye tire no woni papa no kre woni o kan o ko yere David okay ne ye jina adwura bebi ye jina ye adwura enti no ne ye jina adwura ya enti no eye ani so mimi de me hu ni se eye ani so emfa hu ni de wo manfo beka e wo mu se de besi na nya asi ene me start kokọ so se wo manfo kasa ensemu sisie no ache wontimi emma warning bia wonye bibia kire se wo twa so ede enso no de o maye eso ani but ye nka no so se empenifo ntena se nhwe ma de ensei ansan eno no obi tie che obeka se yenhwehwe ani mu wo de ba baji wudin sa na aye den we me nka ne se Baumia ana se NPP we ye NDC ni MPP because udim se asemi baaye obi kan se celebrities any on mom kan ekọ eche no bi ankasa but lawyer into oye KJT versus Makola say was it one ma one ba bontin be kasa ye no ne omo ya adwen de kire se ukokasa se si a ye beta age se enye NDC a oye NPP ebewie eche na e ba be se wo man so kan ko ne nyina ye ento no so kra to ete ye se ehu behia ese ye bedwen Ghana kane efise Ghana echen amanyoko ni nyina pani ena ehu hia eye no kren so enti no me nka ne se bi American NDC ana NPP but me hu ne se eye nhwehwani mu e de kire se mo betena ama ade agija enyema asei bibi a yesiesia ensanso nyeye entimi nsanso mba biem na ebehwere yensa na afa eche no maba besra yen dia enye sika o sika no de eye ehuhia sa etimi bonkwa ho ban na ntonkwa so enti ehu behia se mpenifo se motu ana moetimi akosra abusua se ni dia efe eso ani eye arecheche na emum no yehia se bekwa asensa mumra bonten mekasa mumbemma warning na afa mu tutu niam yie enema bia na ano ne Ghana ye problem the enforcement of the law and one because any kind the can cry o de hwade se won ya pam of free kwan cry se emra bi anasa security obi anko gina ho a enche da na ko fa kanehie wu sa post for gina overpass so nyame anasa musuo moy na post for ni free obe 1 week na san come back won say before na ngasa na life na style bi democracy ni yempe won mi hu say military ne men kan say hu say unhyede hu adwini ye de kire say yempenifo na nkasa no sa zuban na enye say bia
timamufuo ngwa ne kita se suma ye mpanimfuo ni nyina kita bi ebedu abato bra no magya niema na yemre because of favor se ne ye be yankrofo beto ama won mo e de kire se assemblyman bi owo empotemu baabi ana se DC bi owo baabi wo hwa eye beto abo na ma nya nyame bi ama won ma wotete hei market ha no kwan ho a wototo ade ma nya bibia o be pem sa so enti am pembi no kra no edu abato bra CMB mimi say machin ho no mo a edu abato bra sa na wotimi ja me yeto ade na mom ye wi a na fa ye be sa ni na samba na yakọ enim otumi se ensem ana se djura won sensem free ana se security part ba ko na ba a otumi se military for na nse yanga so mo ho ya bonsem yekopie mo wa bi so atumi esi wa otumi se security personnel na ya kan mo asem na no so soldiers otumi se first think ye boss soldier for dia otumi se surubi wo ho na nse mitumi se omo ye gigya mo niam asen na ho meka ne se efe bi no eye no kre ba efe bi no susu no ese wono mo se wo ye but ni nyina mu abotre na nka di kan de kire se ye hwe adwura ensem yi se de e ko ye na mebunu no se de wote etua no ye libre sempa aye mojasem nipa na nwi se wono so be hwere ne nkwa na ase bi because oyawo de aburo so a de adwen foforo ne ba ni patirim wo ko police station ho wo ye se wo be sese niama so wo hu ntenye ohene na to nsa frɛ wo no a eno kra na anjo nka ma shika so wo hu na akwa se ye nuanu ma postifo no so no ehu nhye de ni wo mu de kire se asoja fo no wo mu ru ba kom kan ne se obey before complain enti wo de wo se bunkotodwe wono na afum kra de bunkotodwe ne na fa kire mu wo fom ho no sa na tie enti no akwa se yesuro aposifo no soja fo no esen aposifo o aposifo de ebo om da e me se bribe no mo jinti no mo bu na ko enye ne sa ba mo se because timi nka say ye bribe ni nti no ka ho pa because one say encertain nyina no enyepe so wahu e na enyepe no so no bia so ne na adwuma na me bisa obetimi akoma soja ni bribe who knows me na mbisa obetimi akoma soja ni bribe depend relationship down fina we break no I know a long process obetimi soja ni one bribe oh Frankie then na obesa o pa I said how say what tasema was eniama bi de was security de ye kan ya enye common sa what you say no man kasa kra bu ntam piapia bonte she dey hu omo abonte enye no ana make one say but who say so police for no wo ho maye you they are intermediate our friends omo no mu gina ye ne emra ne hihye ye wo man ni mu ni mfimfin but so Frankie wo enkomo bi ho no ma wo ne o maami bedi no ne o papa ni o ana se enkomo bi ho na o papa bedi no o maami ni ene kire se sa efa ne ben wo pa yi enti wo ti soja force security e beti ma ben ba ye ten hu ono ma na but to the bia na mo almost post for na ngasa mo kan Frankie o kan na ene o ma ye empacho Mr. Oyerade o was there time a soja for no ejina eye mabunu nanimu no ebufo na kwosoro ama they couldn't realize say omahu so mu gina ho de but adwene ni say wontimi nku omu ana say wontimi nye bi bisa na eno so na share soja fo na bufo mahu yen chese mu hu yen enti ne ye kira mu se ye gina ha thank you so wo eno tina mdi kan ka sa abotre nso behia no enti ne nyina mu no eye se apostle soja fo no mo ho de enso no se de enema si ko baaye no hu behia se ombenya abote na afisu so soja fo se de aka se security wise no mo honsem trended dodo no enu kwa se mpempi no mo fa ne se bia omo de omo ane omo a enti no obi ntimi nyina wo hwe agape na soja ni bi ti hanu se ya etutrasem watching what junction omo junction no so kono mo MP MP me money di ana friend MP David me money di ye modi ansa ye che ne bu no wa he ya o ye MP we he na bona beti ya na me beken bona basa ho twintwan na gagai wo ho enti wo che ne bu na at times no asema no me say me kan say bibi mu na agape down honom na wi nsensem because wo honom a oti ginaaye ehwe sen ko besi sa we na no enka ye
uya na ko atwa wontra se obeyama na bro se wa wo ne wa na se mo mra ne se dia ye humu se mu na mo ba ne ntino na mo be because send your phone ya se me a okay wo phone ayera wo hwehwe wa boa nkrofo no wo bu wo no bia na nipa ofa ne kra no nyina ho okokura long time so wo nyina ho na afei akoba ne se obi akofa saa asem we so wonsa so no akohwere ne nkwa at the end of the day phone ye ton ne sen na mo kra mo kili musika munya ansabosumia fa ne se mo ya mo bo we hu obi na wo de ache no enya wo kwa na wa de ayira wo obi hunu so kra de etimi yira nipa no kra wo ni bi ti se dia wo bi nti sojafo ne ebesre ese monu nanka ebro police fo so a ye ba mo ho nanka enya arechiche etwato e de kire se entopa kra ma hodo so no mo a ne ede mo ekoye den ekopata enti se ebeto de de na mo ho ne ebebe na afi mo ho no kra na ejatwi ato de a ne na eya asefem pa yi aya teso se omampani abomodin apa abedwako bi a obehunsi ka se onbeye enquiries jeso ma hwe nsem no mu na ye se attention tv for boss de be pie film bi aba no se ekwan fast no send the bias dembra no wan na wo se dino ni nyina na ban ahye boss obetumi ahwehwe ni nyina yam so far the matter from the office no se san hwehwe no betumi abom se na ba obia akoma abetumi atonya we ma ye tumi akra ahwefo ye na wo etwato dia meka a etwato nyina ene se asem ya abai no enye obakofo asem efa ye nyina ye ho because ekowie ekire nyina sojafo nyina ho abagim ena ne nyina echi krampo na abedwafo a aban apa wo musa nipa miensa no wonu mususu ewo won adwuma a wo be ya 10 days ya ma mu 10 days so mu fen wie zansem yi edwira ansensem yi ne ehu nokure bia etue mu ne nyina mu no ye beka ne se ewo se yankasa so ehu se di betutu ya namon esi afa de kire se me de bia me sha se fi mpenifo ne ho se eneme bi wo ho na se ye ka even ye ma ye ne omutifie kura no se akola ne hia bibia ade no hia no ekwan bia so o expect say o de be ma no e se ne be ma no so na koma ye den so na wo sa ato ne yam na emom ne se eyade a ebepra abofra na ye pekwan bi so fa eye de mana entimi mpra no enti se emebunu o my Ghana ye bisa bibia fimpenifo ho na se enya ade ebeboa se ye beto aba mutimi ba bonten manifesto muni ye bekasa de wo ma adwin ehihia mo ma yen e wo man ni mu enti denti na se emmoa mutimi ma bonten bekasa emmoa se ne betimi aye no na fe yie ento yie na afi susu emebunu no susu ye benya abotre me ye mfa we no ho enye nyama bi a ensem fatanity titwe ne krono bone ade a ekokokoso all in the name of fix the country o man ni mu ayedin na afi susu ya sojafo security personnel no se police se hwan wobia ne ho fodofo mu bia no ye momodin ese ye beye ye niam yie na ede enidaso ne pepeye abre oman no aseho ya na se na ye san kan de na jese ye kire wo se owura ye Henry Koti o se o ye den akra be aduma ntino yedum peso aso a ye sere wo we nya fe ni ntokwa bia ye sere se na yuti ya mutum se ene ma bi wa nim se ehia mo but se ye sere mo aye mbomodin na fe ye ntumi and work together se no na beboa ntino na ha ene de eye kiremu no nyina ebesie ya ye de eye sansem be papa mu be kire wo no ye din anasa medi amemeje so no Franco ku asante minim ne oba ma me da ko a ntino ye catch em attention to you bo modin aso be subscribe no wa share na afi obi so atumi anya bi na da nyina so frɛ na afi oni endi djuma ye nua so ne wo he se ne ye ben police for no ye nso wo ben ye pa nti wo frɛ ya ye ne obe djuma ye da se wo je bre ene adaje hwɛ